Kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri twuma amasaha ya umugoroba umugisha, kuri twuma amasaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba uko itariki zigera rwose nyamuneka kuri 21 z'ukwa kane 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa, ariko muri studio nyamuneka ntabwo mba ni nyenyine, ndi kumwe n'umutaramu ni Bwana Karemba Aimable. Bwana Karemba Aimable, umeze neza? Yes, Bwana Moses, meze neza, mboneraho kongera kugushimira no kugusuhuza, nsuhuza n'abakunzi bacu bo kuri Dunia Nikote TV. Yes, birumvikana ngira ngo tugarutse mu cyitwa imiripukwa, tugarutse mu cyitwa makuru aremereye cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ibintu byakomeye, ibimodoka by'intambara byatangiye rwose kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye ni mu gihugu cy'u Burundi. Situwasiyo hatari ngira ngo tujye kuba tubyinjiranamo, tubiva imuzi n'imuzingwa. Turaza kugaruka ku witwa General Neva, tayari ubu tuvugana Imana isa nkaho rwose mukuye mu cyitwa urupfu, kuko rwose byari birangiye bijyanye n'amakuru twamaze kuba twakira. Gatanu kuri kagenzi kako rero tujye kuba tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ngira ngo zimwe mu ngingo z'ingenzi nta nubwo rwose twari twatangira kuzinjiramo kuko amakuru dufite ni menshi. Ahubwo mbere na mbere reka tubanze dusuza abantu badukurikira. Bwana Karemba Aimable, wadufasha ukadusuriza abantu badukurikira hasigaye tugahita twinjira mu cyitwa impfunyamfu. Bwana Moses, nakubwiye ko ngiye ngomba gukurikira abantu bo mu Burundi. Yes, mbere na mbere ndabanza gusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Nibakomeze bagire amahoro, impagarike n'ubugingo mu mitima yabo. Abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cya Uganda, by'umwihariko inshuti y'akadasohoka Mutiganda Jihadi, Tanzania rwose tunyarukirayo hariya mu mujyi wa Mombasa rwose dusuhuza uwitwa Shania. Bwana Moses, ubwo turakomeza tugenda za Mozambique, tugenda Zimbabwe, dukomeza South Africa, Malawi n'ahandi hatandukanye. Hanze ya Afurika turasuhuza abakunzi bacu badukurikira bari ahitwa ku mugabane w'Uburayi rwose, mu Bwongereza, mu Bufaransa no mu gihugu cy'Ubudage, Australia no mu bindi bihugu bitandukanye. Nibakomeze bagire amahoro, impagarike n'ubugingo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abakunzi bacu bariyo nibakomeze bamererwe neza, ndetse n'abari muri Aziya mu bihugu bitandukanye turabashuje kandi tugarukanye amakuru adasanzwe nimba dukagikomando. Bwana Moses, yes, ubwo rero birumvikana rwose nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi nabo turabasuje cyane, ariko kandi rwose nyamuneka tubahaye n'ikaze kuko badukurikira rwose bari ahitwa za Cibitoke, baba bari Bujumbura, Gitega, badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bibereye hano muri Komine Muranira, muri Komine Murangara, muri Komine Mujejuru, muri Komine Kinazi, muri Komine Kinigi, muri Komine Atongo, baradukurikira cyane ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze. Bwana Karemba Aimable, turaza kubaha ikaze, ariko by'umwihariko duhita twinjira mu gihugu cy'u Burundi cyamaze kubamo saga ku rwego rwo hejuru. Bwana Moses, ahangaho ukivuga saga, hari icyitwa amakimbirane ari mu gihugu cy'u Burundi turi bugarukeho mu buryo bwimbitse, yego cyangwa bweruye. Icyitwa ngo ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro ku ruhande rw'abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi, yego, bukomeje kwiyongera. Icyitwa uriya mutwe bawita ngo Red Tabara, ukomeje gushwiragiza igisirikare cy'u Burundi. Yes, Bwana Moses, ndakurahiye ndakubwiza ukuri ko ibintu byakomeye cyane. Benshi bati igisirikare cy'u Burundi cyarasiwe hariya muri Tanganyika, cyagambaniwe cyane. Mu kanya gato gashize ngo uwitwa General Neva avuye ahantu bita Gitega yerekeza aho bita Bujumbura, ariko ngo ageze hagati na hagati yari amaze gukora ibirometero bigera muri 1.5. ngo abataramu rwose ngo bari bari imbere ndetse bari bakurikiye imodoka ye, ngo bitewe ngo n'ikoranabuhanga igihugu cy'u Burundi cyahawe na South Africa, ngo babonye abasineyipa imbere nko ku kilometero kimwe, ngo bashobora kuza kurangiza umukuru w'igihugu. Amakuru dufite rero ngo nyuma y'amakimbirane ari hagati witwa General Neva ndetse n'abagabo bandakugarika, aremeza ko ngo isa ku isanga abagabo bashobora kuba bamuhitana, ndetse bamaze gushyiraho maneko ndetse bamaze gushyiraho n'ubutasi bugomba kumukurikirana
kugira ngo uko byagenda kose amatora mu gihugu cy'u Burundi ajye kuba atakibarizwa kuho yapfuye. Ubwo rero rwose mwaba nk'Imana mwe, n'Imana ikinze akaboko, kuko rwose uyu nguyu tayari uyu mudahusha rwose yari kumurasa ibintu bikarangira, imodoka ze zitazisubira inyuma za Gitega. Bwana Karemba Aimable, ngira ngo twirukanse cyane, ubwo ako kara gaciyemo yari update. Turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugere updating abantu, ariko ngira ngo hari ingingo ukomeje ngo icyitwa Red Tabara hano mu gihugu cy'u Burundi, ndagira ngo iyo nkuru tuyinjiramo. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ni igisirikare gikomeje kugenda gitegura ibikorwa bitandukanye, by'umwihariko urwego rwo guhangana n'umutwe wa Red Tabara, ndetse no guhangana cyane nabo twakwita ngo n'abanzi babo, dore yuko buriya na M23 bayibarira mu bamwe mu banzi b'igihugu cy'u Burundi. Ariko se batayibarira muri kimwe mu banzi mu gihugu cy'u Burundi, ubundi Bwana Karemba Aimable, nimba abataramu barimo baramasatira gutya, nawe ari wowe wamubarira, murarimo kwataka kuri wamubarira se nuza. Danavugwa yuko ngo M23 buriya yamaze gucukura imvumo hariya mu kiyaga cya Tanganyika. Ishatse yagenda ikinjira gutya hwa. Biroroshye cyane. Mwana Moses rero, tukiri ku cyitwa Red Tabara. Iyi ni Red Tabara ikomeje kugenda igaragaza ingingo zirenga ibihumbi n'ibihumbagiza, ivuga iti twebwe gahunda dufite ni uguhangana n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Twebwe gahunda dufite ni uguhangana n'uwitwa Evariste Ndayishimiye, kandi impamvu tugomba guhangana na Evariste Ndayishimiye ni impamvu zo guhagarara ku ruhande rw'icyitwa societe civile ya hano mu gihugu cy'u Burundi, ikomeje guhura n'ibibazo ndetse kandi ikomeje kwisanga mu kaga bitewe n'ubutegetsi bubi bwa kino gihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda burangwamo icyitwa ibikorwa bya kinyamaswa. Ibi ngibi Red Tabara ikomeje kuvuga iti tuzaca mu mujyi wa Bujumbura, tuzaca mu ishyamba rya Kibira, tuzaca Cibitoki cyangwa se duce mu Gitega, tuzaca mu bice bitandukanye mu Kirundo, ariko byanga bikunda twebwe intego dufite yo guhangana n'ubutegetsi bwacu tuzabugeraho. Ukabona niyo mpamvu ubona yuko Evariste Ndayishimiye akomeje guterateranya abafatanyabikorwa batandukanye cyane n'izi FDLR, ubona yuko akomeje kugira gutya akongera ingufu mu gisirikare cye ndetse n'abasirikare benshi, aho akeka yuko Red Tabara yagenda rwose bagenda bagangana nayo, ariko ukabona yuko n'ubundi Red Tabara nayo yiteguye ku rwego rudasanzwe ukurikije imbaraga ifite, dore yuko ari n'umunyapolitiki wigeze kwera aravuga ati twararangaye ntabwo twari tuzi ko Red Tabara izakomera kuri runo rwego. Birumvikana cyangwa iyi ni Red Tabara Bwana Karemba Aimable rega ishobora no gukuraho ubutegetsi bwa Neva. Biroroshye cyane, kuko nimba ufite abanyapolitiki bakomeye urabona nimba yenda umuntu ari kuri mu gukomera ni nko ku 100%, ugukurikira akaba ari kuri 70, ukamurusha 30, mukaba mutavuga rumwe, tayari aramutse yishyize aka Red Tabara akaza n'undi mutavuga rumwe nanone ni kuri 60, baba bamaze kukurusha imbaraga. Ubwo icyo gihe rwose baraguhirika ibintu bigahita bigenda neza cyane. No kuvuga ngo rero birashoboka neza yuko uwitwa Evariste Ndayishimiye, kubera kutagenda gake ngagendera ku mategeko y'aba bagabo bamuri mu ntege, ashobora kuza kubura n'ibibazo cyane mu gihe baza kuba bakoranye na Red Tabara mu buryo navuga ko bweruye, noneho igatangira kumuhiga ndetse ishaka no gufata igihugu. Tuve kuri no nk'uwo by'umwihariko twikomereze cyane, ahubwo twinjire mu kijyanye by'umwihariko na mashyaka hano mu gihugu cy'u Burundi. Tugaruke gato ku ishyaka rya CNDD, hano ubundi bisa neza nka bya bintu, ariko biba bitandukanye, ngira ngo mujye mutega amatwi mu byumve neza. Kugeza amaginga ya ishyaka rya CNDD FDD, ngira ngo tumaze iminsi twumva abantu bavuga ati amatora ntaza mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Karemba Aimable, ndagira ngo iki kintu tukigarukeho. Amatora igihugu cy'u Burundi cyafite mu mwaka wa 2027. Ubu tuvugana turi mu mwaka wa 2025, harabura imyaka 2. Ese imyaka 2 ibura ibintu mu gihugu cy'u Burundi birajya ku murongo cyangwa ntibarajya ku murongo n'ubundi? Bwana Moses, aka kanya niyo washyiramo imyaka 10 kugira ngo amatora azabe neza mu gihugu cy'u Burundi, ni ibintu bitagishoboka bitewe n'uko n'ubundi igihugu cy'u Burundi cyamaze gucikamo ibyiciro birenga 4. None se Bwana Karemba Aimable, iki gihugu cy'u Burundi uwitwa Neva aramutse avuyeho cyajya ku murongo cyangwa cyajya ku murongo ahinduye ingamba? Ni ukuvuga ngo Evariste Ndayishimiye aramutse avuyeho hakajyaho
ufite imitekerereze n'imigirire yo gushyigikira sosiyete sivile ndetse ufitiwe n'impuhwe sosiyete sivile mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko na sosiyete sivile cyane cyane nubwo icecetse cyane ivuga iti ndamutse mvuze bamfunga, ndamutse mvuze banyereza nk'uko banyereza bagenzi banjye, haramutse hagiyeho ufite ibitekerezo bitameze nk'iby'uwitwa Evariste Ndayishimiye ubona yuko wamaze kororeka igihugu cye, wamaze kugishyira mu icuraburindi, ariko aka kanya nakubwira yuko byamaze kumubuza icyitwa amahoro mu mutima. Byamaze kumubuza amahoro mu mutima kuko yabikoze azi yuko ari politike azakoresha kugira ngo igihugu cye akiyobore neza, wenda aciyemo ibyiciro bibiri abaturage, kuko yabonaga yuko ngo hari igice kimwe cy'abaturage kirimo abaturage benshi ngo kizamukurikira cyane, noneho n'abandi bakazamuyoboka ku neza cyangwa ku nabi. Ariko aka kanya uko turi kubibona ntabwo biri buze korohera Evariste Ndayishimiye, kandi n'ikimenyetso kiri kugaragazwa na sosiyete sivile cyane, biragaragara ko Evariste Ndayishimiye byanga bikunda amatora yo mu 2027 azayatsindwa 100%. Byasi birumvikana by'umwihariko amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ngira ngo ibi bivuze neza cyane. Tugaruke gato kuri abanyapolitike bahita Agathon Rwasa, Bunyoni, ni bamwe mu banyapolitike kugeza amagingo ya batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ese abanyapolitike baramutse bifatanyije n'umuvandimwe wari wampaye igitekerezo si ukubagira inama, ubona bafite imbaraga zo gukora ubutegetsi? Bwana Moses, fata Agathon Rwasa urebe Bunyoni. Uyu Bunyoni ni umuntu wagerageje kwataka cyane witwa Evariste Ndayishimiye. Ni umuntu wagerageje kandi gukoresha politike yo kwegera abaturage cyane, yibanda mu bice avukiramo, ndetse ibice avukiramo bigenda birenga urwego bisate no mu bindi bice atavukamo. Ni Bunyoni ushobora kuva mu Kirundo, ni Bunyoni ushobora kuva mu Kamenge cyangwa se akerekeza mu bice bya hariya mu za Cibitoki ndetse n'ahandi hatandukanye. Ni Bunyoni wajya Bujumbura yahagarara akavuga atari kuno mugabo byanga bikunda, afite icyitwa political potential cyane. Uyu mugabo birashoboka yuko yakuraho ubu butegetsi, nubwo Evariste Ndayishimiye akomeje gukora buri kintu cyose gishoboka ngo yitambike bano bagabo, byaba ari uyu Agathon Rwasa n'uwitwa Bunyoni. Ariko nanone nkagaruka no kwitwa Agathon Rwasa, nawe nakubwira yuko yamaze kuba akaga ndetse akaba n'akasongoyihwa ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye. Nawe navuga yuko ahagararanye confidence nyinshi, avuga ati njyewe ibyo mvuga n'ibyo mpagazeho ndabizi kandi biragaragarira buri wese. Yes, birumvikana. Ngira ngo umutanamatini Bunyoni ushobora gukuraho ubutegetsi, ngira ngo ibyo ni bimwe rwose mu bintu navuga ko bigaragarira buri wese mu buryo navuga ko budasanzwe. Andi makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi ni amakuru navuga ko aremereye cyane. Mu kanya gato gashize ari umutalamu umaze kunyandikira arambwira ati witwa Evariste Ndayishimiye agende gatse, ati iyi guverinoma y'u Burundi yayibayemo igihe kinini, azi imbaraga zabo nke, azi ingufu zabo aho ziri. Ati rero nibatagenda gake bashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo Bwana Karemba Aimable, iyo abantu batangiye kuvuga gutyo babaye mu nzego za leta guhera ku bw'aba Nkurunziza, abantu bakavuga batyo barayoboye igihugu cy'u Burundi igihe kinini, ibyo bintu yabishatse kugaragaza ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo uwitwa Evariste Ndayishimiye agende gake. Ku buhanga bw'ibyuma baze kutubwiraho iminota igeze kugira Situwasiyo rero mu mujyi wa Bujumbura aka kanya abaturage batangiye kuhahunga. Abaturage bakomoka muri biriya bice bya za Sud Kivu bari abanyamurenge bahunze, bavuye za Uvira muri ya misozi ya za Sanje, abandi bavuye za Remera, abandi bavuye za Mumosho, abandi bavuye za Kamanyora, bagahungira mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko aricyo kirimo amahoro. Baka kanya turi kuvugana, bamwe mu baturage bahunze igihugu cya Kongo, bahunze iriya misozi ya za Minembwe, bari kwifuza kongera kugaruka mu gihugu cyabo cya Kongo, kuko bari kubona yuko noneho ibigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi noneho hari icuraburindi kurusha igihugu cyabo. Abanyarwanda nibo bajya bavuga ati ni agateranzamba ka nyina wa Nzamba, ariko buriya biba bishatse kuvuga ikira. Agateranzamba ka nyina wa Nzamba nyine ni ukuvuga uti ni akaga gakomeye kandi umuntu wese atakwikora. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda abitangazwa baze kutubwira mwa bantu Imana bwe tutaba tubapfuyikiye. Nubwo baba bareba Karemba Aimable ari umuntu usa kwa kera cyane, ariko ntago ari uwa kera cyane kuburyo ntari ikintu kitamunanira.
kandi n'abatera hari ibibananira ikinyarwanda rigana i Kigali. Yes, reka twikomereze ngira ngo tugaruke gato hano za Kibirani kugeza amagingo aya na n'ubu igikomeje kugenda igaragaramo imyitozo, ejo tukumva inkuba zakubise, ejo tukumva inkuba zakubise. Ese mu busesenguzi bwawe njyewe mbona njye mu bwanjye ubwo nawe urashyiraho akawe, mbona ahari kote y'abarundi isubiranamo mu kibira, bagategana bagankondagurana bagatikagurana. Njye niko mbyumva. Buriya uzi impamvu bwana Moses abasirikare b'abarundi bisubiranamo se? Ni ukuvuga ngo urabona uburyo politiki y'igihugu cy'u Burundi yubakitse, yego, by'abari guhera ku ishyaka rya FDD harimo icyitwa amacakubiri, ngo harimo icyitwa ngo ubwoko bwitwa Abahutu, harimo n'ubwitwa Abatutsi, yego, bikavugwa yuko Evariste Ndayishimiye ngo abakomoka muri ubwo bwoko bw'Abahutu, yego, ari bari guhereza intebe kurusha abandi, kandi nyamara akagaruka mu madisikuru menshi agenda atanga muri ibyo bihugu atembereramo, byaba ari muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika, mu burengerazuba bw'isi. Mwumva ico disikuru yatangaje ari mu Bufaransa, yego, muri kimwe mu binyamakuru njyango ni Jeune Afrique. Umunyamakuru amubajije ati se BBC, ariko na Jeune Afrique hari umunyamakuru wigeze kumubaza nawe kuri icyo kibazo ku kijyanye n'ivanguramoko. Ni ukuvuga ngo Evariste Ndayishimiye avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ngo harimo amoko, ngo ariko ngo uruhare rw'amoko ari mu gihugu cy'u Burundi ngo ni uruhare rwaturutse mu Rwanda. Yego, ibyo ni ibintu rero ubona yuko bikomeje kugenda bigira ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi aka kanya, kandi niyo mpamvu abasirikare bamwe na bamwe babohereza mu ishyamba ryo mu kibira, ukajya kumva niba ari batayo 500 bagiye ku ruhande rumwe, abandi 500 bagiye ku ruhande rumwe, 500 bahunze bagiye ku ruhande rwa Red Tabara, ubundi ukumva ngo barasanye. Nta yindi mpamvu ibihari, ni impamvu ikomeye cyane n'ubundi ya politike mbi isa nabi uwitwa Evariste Ndayishimiye yubatse ndetse n'abanyepolitike bagenzi be. Yes, bwana Peka tugushimire, dusore zangaha. Yes, urakoze cyane.